I'm in Carmen, joining the Pink Run Ball. Okay, so for culmination of the breast cancer awareness month. So, see, I'm stronger than breast cancer. Pledge of a Breast Cancer Hope Warrior. Pledge of a breast cancer hope warrior. I will be a beacon of hope I will be a beacon of hope to the ones in need. to the ones in need. I will be a light that shines to all. I will be a light that shines to all. I will be a hero I will be a hero that illuminate the world that illuminates the world for others to be hope, for others to be hope. warriors as well. Warriors as well. The sun is rising. It's 5 a.m. Sumingawa kayo. Okay, I guess napay na ulay na ko. Okay. So it's a different run because I'm in the countryside. So na ako diri sa kabukiran. Daghan kayong trees. It's so refreshing. I like it here. Maskin kahalhal. Okay. Water station. Okay. Finally, water break. Thank you. Asan ibot na? Sabi natin. Salamat kayo ha. Okay. That's a refreshing water break. Again, it's so nice to hear the crickets still chirping somewhere on those trees. There's one of the chocolate hills out there. So, look at that. It's so amazing. Kahoy. Ay, manok. Sana all mga 10K na balik na. Pero matungas man na sila sa chocolate hills. Muna ni pasaka sa chocolate hills. Okay. Sabi ko madritso na dito. Tungas mong gida ita. Kita tag nice nga view sa chocolate hills sa aniron. May sila kay pabalik na. Ako patungas pa. Okay. That's the famous Chocolate Hills complex. Okay. And so it will not be Chocolate Hills run if we will not see the Chocolate Hills themselves. Pero dili siya Chocolate Hills karon kay it's not summer. The hills are green. So every summer siya mo turn into Hershey's brown chocolates. That's why they're named Chocolate Hills. Okay, hawk. Have you seen it? Hawk. Oh. Okay. Here goes. Muna ni Calvario. Tungas na. Okay, so there's ATV. Agay. Pasaka na sa complex. Okay. Pinaka-hate na ko ang magtungas. Okay ra ang paambog. Pero pag tungas, oh, see? I'm almost halfway. Morning mga pink runners. Taga-asa mo? Agna! Okay. Hapit na siya kumuha mo. Saka. It's, oh, there. Ikan ko sa ubos. And
First one to see. There. Hi! Tana, pabalik na sila! Okay. There! That's the prize! Wow, ang sunrise. It's so nice. Nanad ko sa Chocolate Hills Complex. Almost there. And look at the view. Ta-da! Ooh. It's worth it. Okay, so nice to walk in this view. Healthy na. Beauty pa ang view. Okay. So paano siya ang view? Okay, that's the famous Chocolate Hills Complex view deck, and we have Pocari Sweat. Ooh, hi, Pocari Sweat. Okay. Salamat, Pocari. Nag-abot mi ni Spider-Man. Spider-Man ang buhol. Naka-YouTube. Na, Spider-Man ang buong search nyo. Okay, search. Like and subscribe. Spider-Man ang buhol. Okay. Okay, shout out Spider-Man ang buhol. Karoon akong visit. Ha? I don't mind mauhi kog balik. Dugay na akong nakabalik din he. So, okay. Oh, nice. It's chocolatey. Pero green siya karon kay it's not summer. And the sunrise is over there. Okay. So refreshing. Pabalik na ko sa ubos. Okay. With this view. Yes. Hi! Chocolate Hills Run, Pink Run, Bohol for breast cancer awareness. Okay. Oh, see? Tayo sa mag-selfie sa tadiri. Okay. Nice kaya ang view unya na po kumudagan. Okay. Okay. See. So mo ni ang view paanaog. Ang kanghalhal sa pagsaka is worth it. Okay. Mo ni siya akong favorite hill. It's over there. Na. Gabi na hunay na og paambog. Okay, nice kayang view. Maximizing my time here. Dili ni kuan. So, it's not every day nga makakita tag Chocolate Hills. Okay. So, ano siya? So, mo na akong gisakaan. Taas kayo hangakon, but it's worth it. Nice pa jud kaayo ang weather, nice kaayong hangin, no? Para ang mga hills. Okay, over there. Okay. Ooh. Hayahay na ning paambog kaysa magpatungas. Okay. So imagine na, diha ko na in town, hapit mo tirik. Perting tungasuna. Pero it's worth it lagi. Worth it ra jud ang pagtungas. Kaya nakita ko sa Chocolate Hills. It's a geological wonder, no? I-declare sa UNESCO as a geological wonder of the world. Okay. Ang Chocolate Hills niya. Nice kayang trees.
Okay, lining up the curve. Kung imagine, okay nga na yung taon ko galhal. Karon chill na kaayo kay napaambog naman. Okay. Nga na dyan in town. Padayon. Okay. Muna. Tungason kaayo. Kaya. Bahalag malahi. Basta kay nice kayong view. It's almost over. The view up there is so nice. Whew. Finally. Nanadyo ko sa ganghaan sa Chocolate Hills. Okay. And finally, nakaabot yun sa finish line. OMG. Woo! It's so nice. Another achievement. Nakaabot sa finish line, 5K. It's an added achievement tong makatungas gyud dito sa Chocolate Hills. It's a different story. Woo! Thank you, Pink Run Bohol, for this. Na ako nagkaon na rin dapita. Ooh! Naadi ay mga ay wow! Okay, kanilang ako ang nalube. Ito pa suman. Suman. Puto. Suman. Kakanin. Wow. Puto. Saan nga suman, madam? Wala siya ma'am, dinamugan. Ay, dinamugan. My favorite. Thank you. Kuha akong isa. Thank you. Butter cheese. Kani nga suman? Budbud. Dinamugan. Uy, gana, bud-bud o bibingka. Please help me welcome our very active municipal mayor, Tita Chayli de los Reyes. Pamigat ni mo, Mark, no? Grabe ang energy level ni Sir Mark. Thank you, Mark. How are you all today? Hello. Very, very full of energy. Very enthusiastic. Very excited. Diba? Our participants, our guests, no? Who came all the way. Na ay taga Cebu, na ay taga Manila, na ay taga Tagbilaran, na ay mga from the foreign countries. Welcome, welcome, welcome all of you, and I hope you enjoy your short stint here in our beautiful and beloved Don Carmen. And of course, I would like to congratulate our very energetic organizer. Of course, ang Congressman Simeon Toribio Hospital, of course, headed by Doc Jody Habonillo. Naniwang na. Sige, grabe kayo kabisi. And her team, no? Congratulations to all of you. Okay, so after the run, may pa-zumba, no? Morag si Itot man na. Ang leader na tig-zumba sa amo ang barangay, no? Muna abot si Itot dari sa Carmen. It was fun doing the workout, dance workout, and then daghan kaing line up ilang mga activities, no? Na ay Serenity Do, One Sweet Day,
si Rick kanang mga famous nga mga singers diri sa Bohol no, naa diri si Rixan Membrano, naapa jud si Joseph Gara, unsa pa to uban ha? Na nag-duet pa gid na, naka-duet pa gid ni si Joseph Gara with Rixan. No, mga nindot kay tingog ako ning gipang mute kay for sure copyrighted ta ani. Para iwas copyright na lang ni siya. Basta kay nindot kay silag mga tingog o dugangan pa gid sa famous P-pop nga Bini. OMG, nakamit na ko sila a night before. Ang mga buutan ni mga bataa. Mga kuan no? Nindot kay sila manganta, nindot mo musayaw. Okay, so musikat na ni sila sa mood, no? Munang salamat gyud sa Pink Run kay nakakita mi ani nila kaysa mobayad patag concert maadto patag laing lugar no naaman joy libre. Maayong buntag ay collect. What's up? It's Joanna! Hi, I'm Sheena! Hi everyone, I'm Beanie. I'm Beanie Malone! Beanie! Maayong buntag ninyong tanan! Muli makabalik ulit kami dito sa Bohol kasi grabe yung love ng mga Boholano sa Bini. Maraming salamat. So for our next song, ito po yung latest comeback single po namin na Carrera. And guys, gusto lang namin sabihin na sa mga nandito ngayon, let's all stand together, di ba, to fight breast cancer po. Yun naman yung goal ng event natin today. Thank you po! We'll see you again! Bye! Mga Pink Runners. Nahuman na. Mga 3K o 5K o 10K kilometers. Wagi. Okay, so mauni ang amuang gistayhan. Ay, mamahaw sa ta. MMR Tourist Inn. Diri ra gyud sa ubos sa Chocolate Hills. Okay, so breakfast. Wow. Okay. Hindot po na kay libre pamahaw ba? Si Ma'am Gina. Okay, mo na siya ang MMR Tourist Inn. So dito mi sa door 1. Okay, later na kay mamahaw sa nindot ako kay lugar spacious. Dito ka na magkuan ba? Chillax ra. So after the walk, syempre bakas, breakfast. Palya, itlog, buwag. Right. Okay. Okay lang eh. May gawas ako niya. Wala ko libano ko. Uy, pwede na siya dito. Ay, apas magaling siya. Lagi ako ta siyang tawgon hindi ako back. Katon ta sa sibin mo akong gawas. Sa sibin. Ato. May sibin. Kauman ko ninyo. Ay di ay sa kwanto. Doktor ninyo. Well, kayo. Magpabadong ko yung kanang ko buwad. Magamay. Kami nang buwan mo. Lamig siya ng pagkabuwad. Basta lang dito. Thank you. Ako ipanabi ni ilang lugar. So this is MMR Tourist Inn. Okay, nara dito oh. Ubos ra gyud siya sa Chocolate Hills Complex. And mo ni ang view. Gabi wala na klaro kay ngit-ngit. So karon na klaro na gyud siya. Okay. So adiri mi nag puyo. Okay.